Mary now sent Jesus to a big Bethlehem mitin in hinna anay di Christmas ni Jose. Masang laizin Bethlehem Bible in anaseba. Mary now sent Jesus to a big Bethlehem. No one can tihola sa lempat to aping kay nitin in hinna Christmas because Mary now sent Jesus to a big Bethlehem. Kaya waiting hon lâu sao muôn nào bắt baba em to a movie. Và na van tin ho dây là ôi to a zabin akipa tabe. Christmas because to John Chunzo Bethlehem mahunge Mausen pinabing muzolo lunglen waisin mana hanta. Chapa nei peve na chapa changkat se chu nei peve don so ti na ako nin dei hu to sing ta ve